पहिलेच फावट मतदान करप्यांनी आपल्यो सुचोवण्यो नमो ॲपावरवीं धाडचे. मुख्यमंत्र्याचो उलो. भौशीक मतदान दिसाची गोंयांतूय कार्यावळ. गोंयच्या सगळ्या वोटर्सांक आव्हान करता की येता त्या लोकसभेच्या मॅनिफेस्टो खातीर तेंच्यो आयडियाज तांच्यांनी शेअर करच्यो नमो ॲपाचेर निश्चितरित्या. आमी पळयता की आझादी का अमृत काळात विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर नवमतदार हे खूब म्हत्वाचे आसा. वाळपय आमदार देविया राणेची नव्या मतदारांमदी जागृती. मेरा पहला वोट मोदी को, मेरा पहला वोट मोदी को, मेरा पहला वोट मोदी को. वाळपय दोन्ही पर्या आणि वाळपय मतदारसंघाचे भुरगे सगळे आज एन्थुझियास्टिकली सगळे आपले सकाळची कॉलेज मिस करून ह्या तांच्या संमेलनात उपस्थित रावले. पयलीं म्हणटा ते हांव तांचे आभारी आसा की इतले तांणी उत्साह दाखोवन हांगा आयले आनी तांकां पळोवन आमची उर्जा वाडली. कित्याक ही सगळी भुरगीं आमची कॉलेज गोईंग भुरगीं. पणजे कार्यावळ जाली. तरणाट्यांचो बरो प्रतिसाद. Successful democracy and still ensure we have free and fair elections. That time elections were through ballot papers. Trunks were used as EVM. Trunks were used to carry all those ballot papers. Safety of that election process was ensured that back then, and still it is ensured in the same way. मडगांवा कार्यावळीक गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईन ट्रांसजेंडरांक मतदान वळखपत्रां दिली. उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, हमारा सम्मान किया, हमें वोटिंग कार्ड दिया और हम ट्रांसजेंडर को ये पहली बार है जो वोटिंग कार्ड हमें मिल रहा है. हमें बहुत खुशी है. वोटिंग आईडी कार्ड दिया है और ये हमारा फर्स्ट वोटिंग होगा, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ और यहाँ पे हमको बहुत समझाया गया. भौशीक मतदान दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव्या मतदारांकडे व्हर्च्युअल संवाद साधलो. वो परिवारवाद के खिलाफ है. परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है. परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते. परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है. इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.